Tay. Tuh, pino banget. Mataay mo dyan, isang sip kami. Baru beres pengambilan gambar film pendek Sunda komedi Dukun. Hai Arif Garing. Ini pacarnya Subroto, Bila, si cantik. Ini istri. Iya masih epeng ngitungan duit. Ibu bos. Lagi adzan maghrib. Hujan baru beres nih. Ini Subroto nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel-channelnya Iip Speaker guys.